Ти коли-небудь замислився, хто створює машини, якими ми користуємося щодня? Я у Братиславі, а саме в Словацькому технічному університеті. І сьогодні я тобі розкажу про факультет машинобудування, покажу ексклюзивне інтерв'ю з ректором та день відкритих дверей. Факультет машинобудування СТУ – один із найстаріших і найпрестижніших у Словаччині. Заснований ще у 1940 році. Він підготував тисячі висококласних інженерів, які працюють у провідних компаніях світу, таких як Volkswagen Братислава, Slovnaft Братислава, Škoda Словакія та інших. Moja prvá otázka je, že aké teda poslanie nesie strojnícka fakulta, aké sú perspektívy pre tých študentov? Môžem povedať, že Slovensko je technokratický štát, teda musíme sa venovať najmä výchove technicky vzdelaných absolventov, lebo my máme veľmi silne rozvinutý aj strojársky, ale aj automobilový priemysel, kde skutočne takýchto absolventov potrebujeme. A u našich absolventov je požiadavka viac ako 85% priemyslu a môžem s hrdosťou konštatovať, že naša fakulta je alma mater všetkých strojníckych fakult na Slovensku. Postupne z našej fakulty vznikali fakulty v Košiciach, v Žiline, v Trenčíne a nakoniec aj v Trnave. Môžete sa teda pochváliť nejakými významnými absolventmi, o ktorých je počuť? Áno, môžem a veľmi rád, lebo napríklad aj dnes tu zavíta generálny riaditeľ firmy Siemens, majiteľ Tatra Vagonky Poprad, majiteľ Konštrukty Industria. S hrdosťou konštatujem, že to sú všetko absolventi нашої strojníckej fakulty. Навчання відбувається в сучасних аудиторіях, більшості з інноваційним лабораторним та програмним обладнанням. Розумна мобільність, діджиталізація, індустрія 4.0, програмне забезпечення CAD, проєктування машин, адитивне виробництво, мехатроніка, енергетика та інші напрямки є основою навчальних програм факультету, що забезпечує студентам унікальні можливості для розвитку в галузях, що швидко еволюціонують, готуючи їх до кар'єри в інноваційних та високотехнологічних сферах. A ako sa fakulta prispôsobuje rýchlym zmenám na trhu? Ako rýchlo dokážete ovplyvniť zmeny v študijnom programe? Ako reagujete na zmeny v priemysle? Áno, čiže strojarina to nie je slovné spojenie stroj a drina, ale je to odvodené od slova stroj, mechanické zariadenie, ktoré mení prijímaním energickej energie, mení prácu, vykonáva prácu. A teda môžem povedať, že aj naša fakulta sa takto snaží meniť v súčinnosti s výzvami a inováciami, ktoré poskytuje priemysel. A najmä môžem povedať, že opäť automobilový priemysel je ten ťahún, lebo prináša najnovšie technológie. A tá klasická strojarina už nie je taká, ako bola pred 30-40 rokmi, že zašpinené dielne, masné, ťažká práca. Nie, dnes je to vysoko sofistikovaný automatizovaný systém. Ďalej by som sa rada spýtala, že na čo sa teda má pripraviť ten budúci študent? Možno na aké predmety by mal klásť dôraz? Viem, že možno je to otázka skôr na študijné oddelenie, ale ako si predstavujete toho prváka? My by sme boli radi, keby v prvom rade chcel. Každý, kto chce, povinnosťou učiteľa je učiť, ale povinnosťou študenta je učiť sa. Čiže musí chcieť. To je prvý predpoklad na to, aby bol úspešný. Druhý je, že musí trošku logicky rozmýšľať. Na to je samozrejme matematika a fyzika. A keď tieto základné predpoklady zvládne a bude mať záujem o štúdium, я верю, що се дають переконати všetky prekážky. Один із найбільших плюсів навчання тут – це практика. Університет співпрацює з Volkswagen Братислава, Peugeot, з якими має тісні контакти. Та у співпраці з тими установами факультет створює сучасну навчальну лабораторну базу. Тому вже під час навчання студенти отримують досвід роботи над реальними інженерними завданнями та можуть отримати роботу ще до закінчення університету. Також факультет пропонує унікальну в Словаччині програму – професійний бакалавр. Ця програма унікальна тим, що студенти з першого року мають значно більше практики та працюють над реальними проєктами у співпраці з компаніями. Таким чином, ще до випуску вони вже мають досвід і конкурентні переваги на ринку праці. Ako fakulta zabezpečuje integráciu študentov do toho vedeckého, technického priemyslu? Aké ponúkate možnosti praxe? S hrdosťou môžem konštatovať, že
či už v prvom stupni, alebo v druhom stupni inžinierskom, alebo v prvom bakalárskom, my nemáme jedného študenta, ktorý by v končiacom ročníku nemal už aj buď zamestnanie alebo brigádu popri škole. Či už je to Volkswagen Bratislava, Matador alebo ďalšie firmy, Siemens, Slovenské elektrárne, tí sa bijú o našich absolventov a s hrdosťou konštatujem, že máme nezamestnanosť absolventov menšiu ako 2% a nástupné platy našich absolventov začínajú na sume okolo 1870 eur. Aké zmeny plánujete v najbližšej dobe, alebo ako sa fakulta rozvíja? Áno, v súčasnosti sme v takom dynamickom a turbulentnom období, pretože prešli sme tzv. Samoakreditáciou a do budúcnosti už budeme tým pádom môcť sami si kreovať nové študijné programy podľa potreby a požiadaviek priemyslu. A musím povedať aj teraz, veľmi dynamicky sme sa postavili k tejto výzve a už sme zúžili počet študijných programov, ale orientujeme ich tak, aká je objednávka štátu, aké sú požiadavky priemyslu a aký je záujem našich študentov. Podľa toho my pripravujeme nové študijné programy, bude ich už iba 5, ale myslím si, že sú veľmi atraktívne. Je to automobilový priemysel, aplikovaná mechanika, je tam energetické stroje a zariadenie, je там автоматизація výrobnej stavby. Студенти мають можливість отримувати мотиваційну стипендію за навчальні досягнення, а також спеціальну стипендію за наукові та спортивні досягнення. Ну і, звісно, стипендії по програмі обміну студентів. Випускники факультету працюють у машинобудуванні, електротехнічній та легкій промисловості, консалтингу, технічному управлінні, на транспорті, в освіті та навіть у страхових компаніях, займаючись розробкою, виробництвом, тестуванням і впровадженням нових технологій. Завдяки високому рівню підготовки випускники факультету користуються великим попитом та не мають проблем зі швидким працевлаштуванням. Адже щорічна кількість спеціалістів, яких готує факультет, залишається недостатньою для покриття потреб як словацьких, так і міжнародних виробничих та невиробничих організацій. Chcem sa najprv spýtať, že aké firmy majú najväčší záujem o študentov a absolventov vašej fakulty? Tak my pripravujeme študentov univerzálne. Nie sú to len firmy pre chemický a potravinársky priemysel, hoci názov tej špecializácie je taký, ale je to v zásade energetika, výrobné stroje, automotív, konkrétne firmy nebudem menovať, lebo by to bolo strašne veľa, ale pokrývame celý segment, dokonca aj štátnu správu, bankový priemysel. Máme tam generálnych riaditeľov, ktorí končili na strojníckej fakulte práve takúto špecializáciu. Aby tí uchádzači mali trošku väčšiu predstavu, že vlastne absolvent strojníckej fakulty to je kto? To je pracovník vo výrobe, to je manažer, kto to je? No, my razíme takú ideu, že je ideálne naučiť ho všetko to, čo musí vedieť tá obsluha tých liniek a tých technológií, lebo oni končia väčšinou ako stredný a najvyšší manažment. Takže ak by nevedeli, ako funguje to tam dolu, tak sa to ťažko riadi. Čiže my chodíme po rôznych exkurziách, kde tí študenti praxujú, povedzme 5 týždňov, aby videli ten reálny život vo firme. A keď skončia túto špecializáciu, tak väčšinou sa stávajú ako inžinieri liniek, alebo je to potom už napríklad investičné oddelenie pre kvalitu životného prostredia, nákup a ten vyšší manažment, dokonca sú to aj generálni riaditeľi. No a hovoríte, že študenti majú prax. Do akých voľnočasových alebo nejakých mimoškolských aktivít, projektov môžu byť zapojení mimo tej praxe? No, my sa snažíme študentov pritiahnuť svojimi individuálnymi projektami, takže keď nám niekto povie, že má záujem napríklad študovať alebo rozvíjať sa v niektorej oblasti, teraz si vymyslím a môžeme hneď ukázať. Robíme tu napríklad, jeden segment je automatizovaný pivovar a výrobu nealkoholického piva. To je študentský projekt, kde viacerí študenti vyvíjali jednotlivé časti toho pivovaru. A keď sa to potom poskladalo, tak je z toho krásne dielo, funguje to vo virtuálnej realite, dá sa to pozerať, riadiť z domu, čiže oni to robili doma a pritom mali prístup na tie všelijaké prostriedky, ktoré tu bežia a potom to obhájili a dneska je to komerčne veľmi úspešný projekt, čiže dá sa to aj predať. A máme to patentované a študenti sú autori patentu.
pomáha teda nejako fakulta pri vybavení toho patentu? My máme na STU patentové oddelenie, ale viac menej to je len tá podpora taká administratívna, to vlastné napísanie a tá idea do toho, to si musíme spraviť sami. Ale všetky patenty, ktoré vznikajú na pôde, tak sú univerzitné patenty. To nie sú naše súkromné, lebo to robíme ako pre firmu. Takže oni sa deklarujú, že to je patent STU. Jasne. A my potom predávame k tomu licencie. A tí študenti potom sa chvália tým, keď nastupujú do praxe, že pozrite sa, my sme už robili v reálnej praxi. My nie sme amatéri, ktorí začínajú, akože vyštudovali niečo a nevedia, čo sa deje. To sú ľudia pripravení do praxe. Posledná moja otázka by bola, to je skôr otázka od našich uchádzačov po štúdiu. Ste jedna z malá fakult, ktorá stále nemá prijímacie skúšky. Ako je to možné? My chceme dať šancu všetkým, ktorí, ako som povedal, majú chuť a logické myslenie. To je jedna vec. Nechceme dopredu diskriminovať niektorých študentov, lebo aj na základe maturitných skúšok nie vždy vieme posúdiť kvalitu daného študenta. Sú rozdiely v kvalite jednotlivých škôl a niekedy aj slabší študent na slabšej škole má dobré výsledky. A naopak, niektorí aj s horšími známkami, ale na kvalitnej škole môže mať horšie výsledky a my hodnotíme teda nielen podľa výsledkov, my robíme po nástupe vstupné testy a potom si розділуємо, зарадюємо študentov. Факультет машинобудування СТУ – це твій шанс змінити майбутнє. Машинобудування – це не просто навчання, це можливість створювати технології завтрашнього дня. Пишіть в коментарях питання, які залишились. Також не забувайте ставити лайк, дзвіночок, підписуйтесь. Та з вами були ваші Камстаді.